Ole, clear tu zong zong te, kalolom le fek chewa hai tun tum chu. Ho makhanin, mel dik tak, mai langin, amit te, amit multe, mai tlang zong zong lang vekin. Nge ka guruji enti nge ni, ka panik kan hei, anon laifa. Mel polang chiang kop mai heta hianin. Kanen hau doan ni, yang tak mel nge put, ko van chin chete, ko vang chin chete lau nei reng em ti te. Kanen hau doan ni. Chaleng hermois ni mero aching the noti. I was so happy. Oh, kami na katuar pa ito. The Chaleng hermois mo indu. Het hien lo endo comments ka. Homai lo endo. The Chaleng hermois nero. Ka guruji mel ranti janya. Dibo. Filter katola anti. Nang mani hanti. Hoy. Lo ya. Kami ta kala mo anti Amit kal yamalau tingene. Bui klak thin mai. Asam hi sayang renga hai. Hi ai cheng hin tlalak ronda ter kan tumanga. Aya mel poi lang cheng to kal vio ni ama mi ngai to chuanin. The Chaleng hermois pondu lowa. DPRN in ang Nang mani hanti. Hoy. The Chaleng hermois pondu lowa. DPRN in ang Ole, clear tu te. Kalolom le vek chewa hai tun tum chu. BPM TP a bukbon man tu pa ti kan shelar mai kha. Ruan hal ta voin khanin. An mani nam dana hianin an ruang hi an hal thina ni arinoma. Achan chu Christian sa khwa ni lawa. Hindu sa khwa hian vuan nge Muslim sa khwa ti krilem lawa. A shede kan comment section a khain ron sa ingan kina. An mani nambi kalphung anti dan phung te poni mai thaya. Ain haral ni voin khanin hai. Kong itlaom khop me zoro mi puite mi tilim tu niya. Ang ayom don khop mai. Bibi saka sabak bola. Mutay bet lupo. Lupo mutay bet. Tuna lo trong kha no pang te kha puma pui na video ti lan thin no pang te o kha ang riu maya ani mai the buka ti chuanin hetian halral no a hianin awap kha an halran na wap atak sami kha luya an phuranga longan phuranga ti chuanin luyan peido ani anti dan phung hi vai ho ne nan ti dan phung ne nang khop maya ni poni arin oma vai ho kal dan phung hi
kallan phung khianin an kalani mel Sini.